Ronaisira, badalaidane maita hamutuk. Reflete com a Maria, na infeto, no dar modelo Santa Credania. Maluksira, o insaita brane dehan katak modelo Santa Credania na infeto. Base mas saída, ita carba saída. Maita Rona hamutuk, Evangelho São Mateus, capítulo sanulo resin rua, versículo hatnulo resinen to limanul. Wain hira Jesus se qualia daudang bae malubong bot, neinan honya maunalin sira, to mai ihaliur, o dibuka atu qualia honia. E maida dehambania, itanya inan no itanya maunalin sira, hakara qualia hoita. Jesus satamania. Sema kaunya inan, sema kaunya maunalin sira, hafoi nia lololiman, hodi hatudu bani eskolante sira, hodi dehan. Sira nema kaunya inan, no haunia maunalin sira. Pasa, ema hoto nebe, halotuir hawaman lalehan ni hakaran. Ema nema kaunya maun, haunia feton, haunia inan. Maluk sira. Rona Evangelho São Mateus, Jesus rasik declara ne inan nudar ema nebe hatena rona maromah ne futalia. Nebe Evangelho ani quando ita rona la de ita sente hanesan Jesus nega ni inan. Jesus nega katak na infeto la os ne inan. Tamba saída makau dihanan nesan tamba ita rona. Quando na infeto ho ema lobukida babuka Jesus ema tamaba e fatin Jesus ihaba hodi dehan itaninan hoit ne maunalin sira buka ita ihaliu mai be Jesus dehan imi hanoin sema kaune inan sema kaune maunalin sira hafoi nia lolo lima nodi hatudu ba ema sira nebe rona do dauk ni hanorin rona dauk ni doutrina ni dehan sira nema kaune inan sira nema kaune maunalin sira nema kaune malo basa ema hoto nebe Rona haunia aman ni halalehan nia liafuan hodi moristuir siranema haunia inan siranema haunia mau siranema ka haunia alin maluk sira maita haredi diekto lolos ni Jesus sakarag dehan saída. Primeiro Jesus kolia bani eskolante sira Jesus dehan kata los ni hamai hamundo ne hau ia inan ida atau hau moris mai be haune maromak filho haune maromak ni oan hau maromak hau las ema bye-bye. Então, hau mai hamundo atu hari família maromak nenia, atu hari família nebe hatene moris tuir maromak na vontade maromak nia hakara. Então, sema ka primeiro sai Jesus nia família, com certeza nia inan rasik na infeto Santa Maria. Tama saída kita dengan kata na infeto rasik maka ema primeiro nebe sai Jesus nia família. Laos tamba problema hahoris nia, hous nia, sustenta nia tonia bo. Mai be primeiro tamba na infeto maka ema primeiro nebe hatene rona maromak nia futar lia. Idanei tabele hare iha Evangelho São Mateus, wain hira anjo São Gabriel bahasuru na infeto. Anjo São Gabriel cumprimenta ave kemane kwa embaixo na hoita. Então, na infeto wai hira rona cumprimento ida na infeto hak foda. Cumprimento ne katak sama hau. E anjo continua. Maromak hili o atau sai maromak ne inan. Wain hira anjo dehan kata ose kous no tura hiwan manida. Na infeto hak foda kliutan. Oin sa haula hola mane. Hau bele kous wan. E anjo São Gabriel continua explica tan kata maromak ia plano bota atau salva ema hoto. Maromak hilio atau kous maromak ne oan. Então na infeto nebe rona maromak ne lian liu se anjo São Gabriel na infeto dehan nessa nai atau amakane atau halotir det itane lian. Katang na infeto nebe rona maromak ne convite, na infeto compreende maromak ne vontade, na infeto obedece para maromak ne hakara. Então convite debe na infeto simo se anjo São Gabriel ne, mas Jesus debe ohin reconhece na infeto nudar. Ema primeiro nebe atene rona maromak ne futar lian, atene simo maromak ne convite, e kusumai moristuir maromak ne lefuan maromak ne convite. Ema primeiro ne colabora com maromak ne plano. A foi em segundo, Jesus atu dehan. Escolar de sira nebe maka habis mai hau.
preocupa rona maroma ne futar lia. Hau bane be sira tutuir. Sira sempre hamuto ko hau. Sira rona hau nia doutrina, rona hau ni hanore. Sira ne maka hau nia familia. Familia ne be hari laos tamba buat selu ke rumah, laos tamba ran, laos tamba isin, laos tamba emane hau nia paane malu, hau nia mane malu. Mai be tamba sira hatene kata sira nyaman ni dadet maka mana leha. Sira hakara rona amani dane ni hanore, sira hakara muristuir amani dane ni hakara. Idane segundo. Terceiro, atu colia, uma ita hototo, sede. Nebe eman be maka badinas ma igreja, rona maramo ne futar lian ka, la badinas ma igreja, la rona maramo ne futar lian, e la reza. Eman be maximo na batismo, naran creda, ne Cristo ni nia família. Então Cristo atu dehan kata, imi hoto ne be simo na batismo. Imi ne be naran creda, simo batismo de forma família ida. Família Cristo ni nia. Então creda Cristo ni nia família, creda moris. Desde início, quando creda hahu, creda laos moris tamba osang, creda laos moris tamba matenek, creda laos moris tamba kvit mundo ninian, mas be creda moris tamba maromak ne futar lian. Tamaluk sira, nebe tade hangkata. Cristo mai mundo hodi hari maromak ne família maka creda, Cristo ne família maka creda, e creda ne sustenta nian ho maromak ne futar lian. Tamaluk sira, nebe husine mai tahanu fila fali kata, creda moris desde uluk. Vai vir Jesus a tu mate a cruz nia forrela recado nia forrela ne ricosoin ne bebak de ia mamalo ba ema ne bebak ne hadome ricosoin primeiro makane ni nia in rasek ricosoin segundo makne escolante rasek kata creda então molok nia mate e cruz tudo nia dehamba São João Batista, João Evangelista, onde dehan. Ola likan laran tarido, la likan laran susa, la likan triste. Tamba haunia ma seiha, confia haunia ma. Afoin bana infeto, Jesus dehan. Ama la likan laran susa, la likan triste, tamba hare auteiro sau mate. Maibe haunia fatin sei haunia escolante iha. Tau mata ma haunia escolante. E dani atu dehan saída. Escolante ne representa ita hutoto. São João representa ita hutoto, representa Santa Creda. Kata Jesus ne behari hela Santa Creda. Jesus entrega Santa Creda, banina ina na total matan. Tama ne ina, ema ne behatene rona maroma de futarlian. Ema ne behatene cumpre halutuira maroma de vontade. Então na infeta mak ema modelo dia Santa Creda ninian. Na infeta mak bele folição dia, bele acompanha de dia Santa Creda, atu ikusumai. Hanuri Santa Creda, o insa hatene rona maromak ne futalian, o insa hatene halutuir maromak ne vontade. Unemos, ita hatene katak, na infeto, na bema que acompanha creda, o hira Jesus entrega ni creda para na infeto, e creda ne be representa José São João, den katak São João, o hira rona tiha Jesus ne lia ni dane, quando Jesus mata a cruz, a coi tiha Jesus e São João simo na infeto, lori baniuma hare hanesa ne inan arrasek. Dane atu dehan katak São João ne be representa Santa Creda, ita ita mostra ser halo hanesa São João Batista. E heta ne moris lor ita simo Jesus ne inan, maksoi ne inan, maromak ne inan, lori heta ne moris lor lori batene serviço, lori baitane uma, lori ba fatene bede, ita ne na infeto ni oan. Na infeto makita nebe Jesus entrega ita bania a total mata. Nebe ita huto nebe Simon na batismo, ita halo parte ya crede ne limanai, Cristo ne limanai, Cristo ma creda ne ulun. Então ita huto la moris mesa kida, ita moris o inan ida. Malusira mai ta kasamba, ita tene kata creda moris tama Cristo ma kari, e creda Cristo entrega ne creda para infeto, ato na infeto tau mata. Mai ta huto ema fiar na sira. Ema nebe mak iha devoção forte para infeto. Lá iha na infeto Jesus la tama mundo. Na infeto mak talam. Liho si na infeto ita to Jesus, liho si Jesus ita to iha aman marama.